fatu Talanoa Radio Samoa le nei fo ias wharaile, ma lole soifua manuia alo maia o tala o taeao. Whaitau se lau miliona fesoasoani tupe o le a faamatu atu I falemai ma intensive care units po ICU. A o la whai mai le traffic light system I le nei asofo. O le taeao nei wa faailoa mai ai le minister o soifua faailoaina Andrew Little e se lau miliona o le a faalele ai falemai. A e 5 miliona e faatupe au nanga lau tele. E au fiai ma le au fai ngā luenga a o tapena mo le toe pepesi tu e le community o le COVID. Faailoa le minister, o le ua mai a faatonuina falemai e ala I le faaupopo moenga, ma o se tapenanga ina ia mauti no ai o lava tapena le atunuu a o suia ai I le traffic light system. O le falemai sisifo au kilani wai tākere o lo o alu iai le vai ngā tūpetele, e ono 5 miliona, le e faaupopo ai moenga fau mo potu tau fia faapele ICU. O le falemai lea e le o iai se ICU I le taimi nei, ma o le toʻatele lava o lo awina atu I le falemai I North Shore. A o taula I la I lea I tu, e le o moenga le faafitau li tele, a o le toʻaititi o tausimai. Ma e le o manino mai le taimi nei pe faafefeo na faasoa lea fesoasoani tupe fou, e fesoasoani ai e fou ia le faafitau li. E Tusa ma le fitu se fulu wafe tangata kiwi wa tu umai iai faatagana faapitoa po exemptions mo se taimi le tumau a o faatalia lantou vaccine certificates. I faamtalanga mai le soifua faailoaina o nei faatagana faapitoa wa I meli mai ia I latou wa mai a feso o tae mai iai, a o aloa iai mai le so le tatauna faailoa vaccine certificates I lalo le traffic light system. I faamaumaunga silia ma le 25% tangata kiwi na faatalo sanga mo latou pasi, e faamaoni ai tui ma o lea ua mai a faamatuu atu iai. Peitai e se vaenga o tangata ele o mawhaiona maua mai I le so, ona o suinga ingoa, o le Eseese o faamaumaunga, ma nisi lava mafuanga. O le faamatuu mai ai o pasi le tumau I lalo faatagana faapitoa mo I latou nei, o le ao ngā ai se ia o I le pō le asa 10 o le masina nei. O so se tasi fo ina faatala sanga, ai ele I mawhaiona maua mai le vaccine certificate o mai le aso nafi, o la ua faailoa mai e wala au I le call center, ma ia lava le ona sai. E leise vaenga o ni usila o mōli lanu mea mata mai le so o lona winga o lo faamalosia le tāpau vaccine certificates I vaenga umo le atunuu lanu mōli po o le lanu mumu. E tusa ma le afe whā se lau faiaoga, whaapasene ina le 2 ma le whā, o lo o te ena le tui o le COVID. I reporti mai le matanga luenga o aonga, whaamawina ai mai le 25% o aonga, e la talata I le 25% o faiaoga, ma le 25% o isi tangata ngā lulue I aonga, ua mai a whaio lantou tui o le COVID. Ai e faaiaoga e le o mananao e faia le tui. O tai toke rau le pito nuu au pito I maua lalo le pasene o faaiaoga faia tui, lea e 23%, tusa lea ma le toa se lau faaiaoga. O Wellington le ai au pito I maua lunga le pasene o faaiaoga faia tui, lea e 28 ma le tolu pasene. Mai nei faamaumaunga ua faailoa I le matanga luenga, e titi aonga o lo mo o mia le fesoasoani mo nisi faaiaoga, ona o le polo a inga o tui. O le asasfuluona o le masina tāluai, le ana amata faasā mai ei faaiaoga iaoga ma oga amata e leʻi faiaulu ai tui. Ma o faaiaoga uma foʻi o loo gafa maʻoaʻoga fanau e tatau ona aso muamuana o le masina fou ua uma tui e lua. E leo councils uma o loo tāpā faamaoniga o tui o le COVID mo tagata e faaaogāina pools ma faletusi. A matatu I le so na faamalosia le tatau na tāpā o vaccine passport po o vaccine certificates faatoa ma whaieo na ulufale nofoaga na ia vaai e councils Eseese, peita ia le o councils uma. O se tasi o ia council le tūmalo Waitaki, lea e le o mo o mia le faailoa o ia faamaoniga, ma I lunga o la latou o pingata faailangi o loo faailoa ai, e na o le mask lava e tatau ona fai, ma scan le COVID Tracer app. I Invercargill lo le tele lava foʻi o auaunaga le council o loo avanoa mai mo tagata uma, tui, pe leisa tui. Ai mo au kilani wailonga ona tingāina I whainga le Delta. O le tulai 5 vavea ona leilana to e tatalai whai toto o gyms o lo e totonu o whale le council. A o swimming pools whaato ato e tatala mai le asunga fu o le vai aso fou. O au nanga uma o lo ofo ina mai mama wai whale o le council au kilani e le o whaatanga ina I tangata e le aini tui. Tala mulimulu tae au? Ua Talanoa ina nei le avea o toese tupulanga talavou ma nofoaga faanofoesea. O youth units nei Kalaestete ma Hawke's Bay wa Talanoa le ono tāpunia, ma ole a awina atu tupulanga talavou I toese te tele I so o se vaenga o le atunuu.
Peitaʻi e le ofiafia i latou o loo tutū malosi mo le ola toe fuataʻina o tupulaga talavou o loo ia falepuipui. Ona i la latou mau, o le awina atu o tupulaga talavou nei 18 tausaga agaʻi atu i le 2 i sela ma faatasitasi ma isi tagata matutua o tuli faasalaga i toese tetele. E lē saoga lemu. Ae mai le vaenga o falepuipui, o le fuafuanga e tapunia ai nei toese ai avea o ni nofoaga faanofoesea e le o se faaiuga mautu. Ma o ni tapenanga ua faia mo se isi outbreak e toe oso mai o le koviti. Ma le minstau falepuipui Calvin Davis, faailoa na popole i lea fuafuanga ma ele o iai fo ilana langolango. O loo faaauau pea nei lo ilonga ai mai sel faatalanoa ino o talavou o loo faasala i toese ua talanoa le tapunia. O Talanoa le taeao, manuia le nei aso.